Naša crkva se redovno odaziva akcijama davanja krvi koje organizuje Crveni krst Srbije i Beograda, tako da smo danas u 5 hramova organizovali davanje krvi. Mislim da je svaka reč suvišna kada govorimo o značaju davanja krvi i suvišno je govoriti koliko je to značajno u lečenju raznih bolesti, operacija, hirurških intervencija. Naime, nas ne košta ništa, a nekima kap naše krvi možda znači i spašavanje života. Otuda ne samo davanje krvi, nego u principu pomoć onima koji imaju razne bolesti je nešto što je obaveza svih ljudi i naravno to je u skladu sa rečju Gospodnjom, u skladu sa evanđeljom.